bi nso ye wo nipa bi a wo hyase mpanfo bi a hyase a wo kyesa na mo na wo rekoma wo na wo ku nipa na wo rekoma wo ase bibi e bekoso bia even akrofo kura kasa kura wo mpanfo wo ha wo komo kro na mpanfo ni di umani ma se me bia na mpanfo na kata wo je edwin nti sana se na okwan mo ma se echichi nkrofo ma nkukum wo hata wo echiu bi ni ade esari bi na wo mpanfo so wo ha wo sa ayomfa na wo sa pam Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and the marketing there, and then a location at the Coffee Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada ma na me mo bi kasa me frama wankasa frɛ abati di too much GHSO enina musumfo muniaba na ama orusu yedi ehia bi se ya na ensema ekoso edika na mede eba beso mu na de ahudwire sem bi efi Nigeria memu abepie mo ye man mu se a policefo ene ebiem so sojafo a wo ewo Nigeria mu wo akomuti abomu akwa ye rate bi ewo Nigerian states mienu bako edi Imo state na de toso mienu so Anambra state ne bisafo bia wo ekoye no Osu ene Iyala na saa bia mienu we no wo suru se nipa bonefo a wo dwumadi a wo dia ne se wo mechi amanfo edo makota na de to ma adi sika de fu mo busuafo na ebiem so mabokro no ne de keka wo edo makoji aboso ade so ma je isanse wo ha wo ma fa wo ma 20 se wo be nya pa se wo makwa sa ready na nipa bonefo nia no wo mo achi wo na emra no se ne sifate no mo ne wo mo edi ne pepepe ne busuafo awon wasem wo mo ko ho na eto mo ko ye ready wo ha busuafo wo mo kire wo mu akona se de nipa antikro no so nipa etikro no ba na se wo mu edan ya wo mu titi mu no wo behu na se nipa enwa akwa na de da ho basa wo mu sa hwehwe mu bie mu a na se ya nipa pa na ya cheda ache ama na ye din se de bentunam ya che pa ama na ye din ye de gu container mu atete otun se we no na mo kakra na se komede na kakra no afa bi dia pa na nu ele bi so also a ya tutu te se de ene abefo de abe roasted chicken bi na se ededa wo ele ebiem so de etwa fresh ya de fridge man che de betwa nkwanya wo bi atete wo mu ehu ye na mo se na mo ni papa ni fa mo kidnap ya manfo mo kidnap ya mo sare ni pa na e de kan na se cannibalism na akoye nsem efa Nigeria probi no enu bi na se police for ni asoja for eka go mo koye redwi wo metimi establish fact say bibisa ekoso ate se enu amu kwapo no wo metimi rescue amanfo bi na ya che mo esia again jenko mo wo so na me de be ko fridge musa na e be che ne sa na se ye de ya ade a ene ya police for ada wo metimi akoye mo epe na nsem ba ye just a controversy abeshia no nya seketwa mami ntwa me homra na me fa no so nka won enso mo ebusuafo nka ne papa mu pa nka na se emfoni a edi nsem ye echi ene hu videos de nka na se ye de chamo na wo so ni tue mu bi na wo hwe bi nipa na ma ya roast pa ni achi bi ni a se ya ye bi nyema estimi bi ache fridge mu ni anka ya de anka se nka dance entini ke ye fancho nanso YouTube outlines ene se akoya de nye nikenti no ye ntimi fancho nanso ya sama esi ewo Nigeria memu a ene de edidi enkomonia emu na ene menya menua ba ma me kwam na ewo menchen wa se me ne bewura ensem no mu na se controversy etimi dia papa ntimi so etimi ewu mu ebi me mu akwa bawo bibi akoko nyame ado edibade ase sai nsemi abetodwa ne fi Nigeria memu be die wo de wo se Nigeria for ankasa de se ewu ni de enyen de na efi asese ya de yakosupa obetina wachiriwe watina umakumwe nti wo hwa na ekoso so wo nche da nya onipa a odi se adwuma na nkrofo wa yesa ade no
When waka asem na mpa na nse ni eta tete pa ene ya che amanfo bi se ya she ha ene na anu ada pra 200 girls to cry ko che omo ko she baby bo mo kra de se ni rape ni se sa from Christo sumu be ye muslimi ni sa ne man na yeti ba we de ya koto se wo mu echi ni pesie wo mu abiem so esa amrobri ni pabonfo se mekeka ho ene wo mu akoya so biem no echi nipa na wo mutimi etoto nipa every set say enna wonya akoko bi a jabro na yi abai na sa akoko bi a pai wo fie na wa ga se wo kun akoko na da tu da so na da dan kakra no wo mu ye nipa nam sa echi bi elisi wo te say meet e de be hyeto no afa bi abe na se bi kra sa hata wa wo tumi say eye nam wo mu nimre ya no nipa e na wo so ye nipa na nipa de nemmemu a kai say na ye nitifo ye bring 21st century den kan nipa ni ebie ye fe no je say technology world na nipa da so e wo sa abrabo we mu no hu ni say Nigeria for no dey one suban ni one yen basa different from Ghana for and on say Nigeria state na state eso ebia state ba kokra kete be say Ghana so nti abone for na wo no dosu ofia na wo ko ha tu won hye nya sa nipa titiriwu ana ana enti na se onche oyonko na onwe ana ebi nso ye wo nipa bi a wo hyase mpanfo bi a hyase a wo chi sa na mo na wo koma wo na wo kum nipa na wo koma wo ase bibi e bekoso bia ebi na krofo kra kasa kra wo mpanfo wo ha wo komo kro na mpanfo ni di umani ma se me bibia na mpanfo na kata wo je edine nti sa na se na okwanwo maka se echichi nkrofo ma nkukumo hata wo ichi ubi ni ade isari bi na wo mpanfo so wo ha one wo sa ayonfa na one wo sa pam ana se one eme bi a wo makwa kofa ana wo mafre no ebu asent ana one eme bi a wo mafre ani na chira won se unku de wi ni panam se na obitumi ko je sikedu o si di 3 cedis a day nti e bi o so na kwa ni we a wade man se o ni panam that's wa kofa baby hu nyama bi o aye eno emomo yesa ba ni nia mo krampo no di we di ye mpanifo ka se nipa ye de na so ye were nam na obi tibi ka se me de nipa nam ni makono de enye hu kakra hu ni se ehu se ade no e bi a wo be hwe wo so na wo enkrofo wo sika pan ena wo di se eduma no wo sika pan na se boni o mo di wo sika na wo di se ento wo sika e bi ara ma kire no hwe na wa wi na mbia je nipa na obo a no comment mi se sa ne se o de no ho akohye mu wo se miss bia se won wi e se wan kwa wi a wani mbogu as e wo se tumodin pefe o na we wo ba wa kwentu mu na wo so ni bi na makwentu mu de onim se obo bra bi o baby ne ja da chi bi ye ma na osansa ne chi dia ba na obi di na bo na nkwan a we wo be de hu on se akwentu ni di obu o ho se ya obu oba be fa na adanfo obu o nam na adanfo so na okọ ebu o no nu meduma poti a wa adanfo no oye ana we busuan ni poti kurampo oye obusuan ni so tumi kum ni nia obu ana echi ba kuro tumi kum nti no so orukọ outsider na se onkria na akwa aye o tumi ka so onkria obeni mo bi wo ope but you hu adwuma ni pa ko ni poti make ensu no ni pa no wo ska wo hopa nti so be prefer say oni ni be ye ebelu ribi so okas oni pa ya oni ni said me for ni pa na nkasa bra so so bitumi ko desi kedu okas for ma rebra na do ma mi akọ nti no wa wonda fofo na wa wonu akura nkasa mu obetumi twetwe so wonnim obo wa esini dan kese wonnim ade odi fi dan na se ote nti obekum nti so ko outside so bo so otukon a ni refi na ebusu afo krese onu se bia na ebusu afo be ma won maybe se bisa wusika but at least wo ho na no ebusu afo di nkita ho ni ade a bibi ko so won se bibi ko so every day bia fro e dey am go so bibi se ko so na when you more information about you but obo otukon we tukon onim na ebusu yen bi o frefie da bi da na we ye pe we chi akwan a na so wa ko show bi yem e do abonkwan o do abonkwan o sam so wo hu be o hwe kurampo na why no wo akum nipa no wetuma wi nipa do mpa na be de wetuma wi nipa do mpe nti we bia o de nua kwan na o de nua kekese na
Omo kwankyere na echi no mayi ato egu na. Ese ya de wo mu di ebiani wo mu di enam wo ma se wo ma ye ho adwuma na why the best me na ma won di mere. Anyway, what niam yi afra kasa na aye mere na wo to marry. Sa. Ese Nigeria de yen krope bia Nigeria. Yen krope bia ese se onipa to me fia na kwatena Nigeria. Yeah, that's what ba ye kro yi. Senti wo ba ha, unse wo ba ha, nkwasi ade nkwa na wo be. Enya de pa bia na wo to me wa ha. Ugbo hu won basa. I have pro ya asset through Nigeria for your fa. Eno bu on so wa ha de down. Onya Nigeria ni na ti se mbia yi bi sei. Wo makọ wo ni girl ni boy wo ho fe. Na so Nigeria ni abranti yi ba ya pe. Or discover or the fake money. What the fake nyina afra. Or discover ba girl no hu ya na ni aso no we jai ni boy on no ho no kwa kwedi na echi obekum se me bi say what kaso he was Nigeria ni bi kum ni girl share them sa enso e ba na say girl no wo boy serious and ni ma bi ni so net na so hu Nigeria ni so we scanning o jai o se ni nu boy hwehwe no kro hu na busu afukura hwehwe no kro wo hu nti echi na wo obvious oba no tie ba da wo hwehwe ni serious okwa na we kum no kura na so ordinary na ade asemo enti na se ensemo nia bonnet of ani edisi na wo de efutu ma enuanu ma aseme e na obeka e de twato efutu a mede ma menuanu ni se utu kwan a fra wa chichire ba bi awo anye ye krampon ma ubusuani bi oben ihu zo bi wo ho a okọ kura no hu ni busuani kura opese onye no se wa ba ne krom bo ne brenti obeyi na abusuani krampo ani afiwo enti ma wa abusuafo nya u contact ena woni wundi nkita ho everyday ni bia ana Nigeria fo no so a wo fi krofoforo so eba ha no so misem nuanum se emamu fo mo ntitare osa e se Nigeria bi boni bia besi bia fi Nigeria ansa na abagana asem we ni wakoka yo na je se busuafo ye nua ba no ache na adwen de fa ensema yensa e ka ye no wo so adwen chefoforo e de fa wa bomoti a fa to your comment section ho na fa sumi na we wa share video we on all the social media platforms now follow Tuma GH or Instagram Twitter so @Tuma GH _ mo so mfo ene me de nsem yi beso mu midi ane na ama obusu a e be se shabi makromo Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say urban equipment apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, urban media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then location our Abeka Flipper Junction. For number ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi anda da ma na me mo bi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abati di.